dünya ahiretin bardıq жамандықтарынан ескертүү берген. Ошол жакшылыктардын бири дуа. Дуа аркылуу адам баласы дүниөнүн да жакшылыктарын, ахиреттин да жакшылыктарына ээ болот. Дүниөнүн жамандыгынан жана ахиреттин жамандыгынан сак болот. Дуа жөнүндө Алла Таала Кур'ан-ы Каримде өзү буйрук берген. Ud'uni astajib lakum. İnnellezîne yestekbirûne an ibâdeti feyedhulûne cehenneme dâhili. Allah subhanahu wa ta'ala aytat, Ud'uni astajib lakum. Sizler dua kılgalar, menden suragılar, men kavul kılam. Dua bu buyruk berilgen. Kavul kılısı uada kılıngan. Alımlar aytat, uşunday dağı keremetten ötkön, dağı bizge emne Allah tartulaş gerek. Özü buyruk berip atsa, kavul kılam dep uada kılıp atsa, ana biz dua kılbay koysak, kimdin baktısızlığı? Baktılуу adamlar dua kılışat. Ahiretti izlegenler dua kılışat. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da azırkı ayatta aytotat, dua kılgıla, duaңарды kavul kılam. Emi kim menin ibadatımdan tekevverlense, al dozoko kor bolup kiret deydi. Menin ibadatımdan degende dua kılıudan dep alımlarımız aytkan. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti an duai. Kim menin ibadatımdan tekevverlense, ibadat kılbay, kıyınsınsa, baş iyibese, boyun sunbasa, anı bilip alsın anda kayaka det, sayadhulûne cehenneme dâhili. Al sözsüz yakın arada kor olup, jönököymez, kor olup dozakka giretti. Men lem yes'alillâh yagdab aleyh. Kim Allah'dan soravasa, Allah'ın ağa açısı gelir. Ad-dua huvel ibada. Dua bul ibadat eken. Bir rivayatta ad-dua muhhul ibada. İbadatın manızı degen, çuçuğu degen, qaymağı degen. Kança ibadatlar var, oşol ibadatın bardığın qaymağı bu dua eken. Oşon için aytat, dua kaçan alsırasa, adamdın Allah menen baylanışı alsırayt. Dua azaysa Allah'a bolgan işenim azayat deydi. Pendenin duası azayganda bilip koy Allah bolgan işenim azayıp atat uşaç. Duada alsırasa Allah menen baylanışı alsırayt deydi. Oşon üçün duaga tugandar işenip dua kılaylar. Kavul bolusun ümiti menen dua kılaylar. Dua özü ümit menen. Hazret Umar ibn Hattab radıyallahu anh aytkan. Dua kılуу boyunca men andayla köp kaygıra örбейм. Kavul bolusu boyunca ança kaygıra örбейм. Dua kılуу boyunca men kaygırgaным uşu. Kavul bolou bolбойбу anın özünün işi. Kaysyнысын kavul kılat, kanday kavul kılat, kaçan kavul kılat, kantip kavul kılat. Al bizdin sizin işimiz emas. Alamdın kojoyunun işi. Bizdin jaratуучубуздун işi. Biz dua kılganga buyurulganбыз. Hazret Umar aytып aткан ушул. Ne деп атат? Dua kılganga, menin kaygım uşu yerde turат. Kavul bolgonga almaga problema emas deydi. Dua kılbay koygon mına problema uşul deydi. Antkeni deydi, mындай deydi. İza ulhimtu bid-dua fa ijaba lahu ma'hu. Yani kaçan mağa dua kıl dep жүрөгүмө kelip kalsaçı, men точно bilem uşu söz kabul bolot deydi. Allah birönün duasını kabul kılış üçünçü, birinci жүрөгүнө салаткен dua kıl degen sözdüçü. Dua kıl degen şu adamdın bolgon umtulusun Allah Taala salat eken. Uşu dua kılıusu kabul bolusun belgisi deydi. Peygamberimizin hadisinde gelet, duaң sizdiki tekke ketpeydi, hiç kaçan. 100 işeniniz tekke ketpeydi, hiç kaçan. Gede Allah Taala duaңызды berip koyat sıraz ele. Gede jaratkan Allah bu duanı ahiretke saktap koyat. Bu dünyada kabul kıldınız bolgon jok. Ömür boyu dua kıldınız bolgon jok, işke aşkan jok. Gıcalat bolboň, her bir duaңыз tekke ketken emes, saktalgan kıyamat. Allah Taala her birine жооп beret, her birine belek beret, her birine sıylık beret. Bir duanı da Allah Taala tekkeye taştabay. Gede dua kılasın, suragaның berilmeyt, birok başına geletkan bale jok bolat eken da. Anı bilbeysin da. Bir cumadan keyin kanday bale gelet, bir aydan keyin kanday bale gelet, bir yıldan keyin kanday bale gelet.
мал мүлкүңө кандай бала келет, өзүңө кандай бала келет, Кудай сактасын, диниңе кандай бала келет, бала чакаңа кандай бала келет билбейсиң да. Бирок азыркы дуаңдын берекеси менен ошол келе жаткан бала жок болот деди. Сахабалар айтты, "Идан нуктир", пайгамбарыбыз Аллаху акбар. Андай болсо биз аябай көп дуа кылып жүрө беришибиз керек экен да дедилер. Алла Таала дагы көп бере берет dedi. Канча көп кылсаң Алла тажабайт, ошончо берет деген сөз. Biz dua suraya verip, dua kılıverip, tacaşımız mümkün. Allah beri verip tacavaydı. Oşun için Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala dedi. Kul, ey Muhammed aytıp koy. Bütün adam zatqa aytıp koy. Ma ya'ba'u bikum rabbi levla dua'ukum. Eğer de sizlerdinçe dualar bolmaganda deydi. Allah Teala aytıp otar. Anda men sizlerge вообще koşkun, göngül da burbay koyat elem deydi. Şu dualar için göngül burup atam degen söz var. Dualar üçün көңіл бұрып атам дейді. Жаратқан Аллаға дуа қылған өте жағат. Өзгөчө Рамазан айдағы дуа жағат. Рамазан айдағы дуа жаратқан Алла субханаху ва таала періштелерге сыймықтана тұрған дуа. Қабыл бола тұрған дуа, ешіктер ашылған дуа. Дуалардың ешігі бар ашылған. Жақшылықтардың ешігі бар ашылған. Ошон үшін бізден бір талап эле. Шектенбей қабыл болуға толық үміт қылып дуа қылайық. Ud'ullah ve entum muqinun bil icaba. Sizler dua kılgılar Allah Teala'dan kavul bolusuna toluk işeniptir. Yakin menen dua kılgılar. Şek menen dua bolboy. Даже ушуга чейин пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, tıyı salgan. Allahumma gfirli in şi'te. Ya Allah meni geçirip koy eğer de kalasan de. Bu dua emes bu. Mınanday dua. Ya Allah geçir. Ya Allah geçir. Kalasan geçir, kalavasan geçirmeyle var. Bu dua emes bu. Bundaydan tıyı salıngan. Kalasan ber, kalavasan bermeyle koy. Anday çok dua. Dua degen keskin türdü. Çeçkin türdü aytılınat duanı. Ne de aytılınat? Ya Allah, biz bendebiz. Duanın maksatı şu, bende özünün muhtaçlığını Allah'a görsetir. Antumul fukara, vallahul gani. Ya eyyühellezine amanu, antumul fukara. Ey imanlılar, sizler barılar muhtaçsınlar. Her birimiz dem alganda, demdi çıkarganda muhtaçmız. Alkımdan girgende, suundan mı çıkkanda muhtaçmız. Yüreğimizin her bir sokkonu Allah'a muhtaç bolup turат. Tuğan, biz Allah'a muhtaçsız kayakka varamız. Allahu samat muhtaçsız zat özü gana. Oşun için bir duada adam balası pende özünün muhtaçlığını Allah subhanahu ve ta'alaga görsetir. Albatta dua mo'minlarning quroli degan. Mo'minlarning quroli. Shunga dua alhamdulillah dua menen ish bitgan. Bardiq payg'ambarlar dua menen ishini bitirgan to'g'an. Musa payg'ambarning bir duosi menen Firavunning askerleri 1.600.000 asker 1 sekundda yo'q bo'lgan. To'g'andar duani qilat deb bekor aytmaydi. Dua menen tamashalashbash kerak. O'shaning uchun aytilgan jamg'iri menen yer ko'garat. Dua menen el ko'garat. El ko'garat qanday banisi? El oңолот, turmushi oңолот, жашоосу oңолot, ichki dunyosi oңолот, sirtqi dunyosi oңолot. Dua menen. Şonuň üçin tuğandar biz barыбыз duaga beken bolaylı. Aytılgan ken jaddi bi dua fa innahuma yuksir qara'al bab yushaka yuftahla. Duaga ayabay, öjör bolgular. Menetkeş bolgular duaga. Antkeni bir eşikti gayra takıldatıp berse, akırı barıp açılat deydi da. Bu dua kanday Allah'ın eşigini takıldatıyor da. Ne sizge gerek? Ömür mü? Densoluk mu? Irıskı mı? Omat mı? Jeniş mi? Ne sizge gerek dünya ahirette? Bardığını sorağınız. Gayra takıldatıp beriniz. Gayra takıldatıp beriniz. Ya Allah özün kabul kılıcı zatsın dedi. Albatta duanın adevinde tuğandar alkım adal olsun deydi. Giygenimiz adal olsun, jegenimiz adal olsun. Bolbosa dua kabul bolboy. Bir hadiste gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günöge dua kılma, tuğançılıkты üzgönge dua kılma. Şu ekon ele üzbösöň, ekon ele surabasan kalgan liboyun surayber dedi. Günöni suraba, tuğançılıkты üzgöndü suraba. Kalganı dua kabul bolaberi. Peygamberimiz aytdı, şaştırmasa ele kabul bolaberi dedi. Sahabalar soraştı, ya Resulallah, Allah'ını şaştırуу деген mani ne degende aytdı? Mına.
дуа кылдым го, болбой атат го. А ушул шаштырганың экен да. Мен дуа кылдым, болбой атат деп айтканым, ушул Алланы шаштырганың. Ошон үчүн дуа кылып атам, болбой атат дебе, үчөөнүн бирөөсү болуп атат. Үчөөнүн бирөөсү сөзсүз болуп атат. Кээде сурап атасың, сенин оюңдагы, мээңдеги нерсенин ордуна Алла жакшы нерсесин берип атат. Жакшы нерсесин берип атат. Кээде кечиктирип берет. Алла жакшы көрөт кечиктирип бергенди. Пенденин дагы даражасы көтөрүлсүн, дагы мага жакын болсун, мага болгон байланышы, үмүтү күчөйсүн деп. Ошон үчүн дуа үмүт менен болот. Ад-дуа ма'ар-ража. Дуа үмүт менен, үмүтсүз ал дуа эмес. Үмүтсүз ал дуа эмес. Ошон үчүн мусулман адамдын эң күчтүү куралы бул дуа туугандар. Дуа улуу неемат экен. Алланын улуу тартуулоосу экен. Жараткан Алла субханаху ва таала өзү берешен зат, казынасы кең зат. Билесизби Алла таала кандай берешен? Түнү күнү казынасы ачык. Биздин ата бабаларыбыз билбейм канча кой жеп кетти, канча жылкы жеп кетти, канча картошка жеп кетти. Миллиард, триллиард адам дүйнөдө. Алланын казынасынан азайган жок. Будай азайган жок, күрүч азайган жок. Алланын казынасынан суулар азайган жок. Алланын казынасынан мөмө жемиш азайган жок, азайбайт дагы. Берип атат, түгөнбөйт дагы. Ва ин мин шейин илля индана хазаинуху. Ар бир нерсенин казыналары Алланын алдында. Ар бир нерсенин казыналары. Бирок Алла субхана ва таала белгилүү өлчөмдө түшүрөт экен. Ва нуназзил би кадарин ма'лум. Белгилүү өлчөмдө. Быйыл дүйнөгө, бүткүл дүйнөгө канча будай керек? Ошончо түшүрөт. Канча арпа керек? Ошончо түшүрөт. Канча дагы мөмө жемиш керек? Ошого. Канча пияз, канча картошка, канча морковка? Ошого жараша. Тугандар, жараткан Алла субхана ва таала казынасы түгөнбөйт. Нефттин казынасы Алланын алдында, газдын казынасы Алланын алдында, алтындын казынасы Алланын алдында, күмүштүн казынасы Алланын алдында, жер жемиш дейсизби, жауһар дейсизби? Бардын казынасы Алла тааланын алдында. Жараткан Алланын алдында кеми жок. Ошондуктан бул улуу Алла тааланын неематы. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кала Аллаху таала", жараткан Алла таала өзү айтат экен, хадиси кудуси деп коебуз. "Я ибн Адам, адам баласы, иннака ма даутани ва раджаутани, гафарту лака ала ма кана минка ва ла убали." Адам баласы, sen менен дуа эле кыла берсең, үмүттө эле тура берсең, болду. Сенин кандай күнөө болсун боло берсин, мен бардын кечире берем, мага баары бер дейт Алла таала. Мынаны карачы эмне деп атат. Экинчисин угуп ал. "Я ибн Адам, лау балагат зунубук ана ас-сама, сумма истагфартани, гафарту лака." Адам баласы, сенин күнөөңчү жерден баштап боло берип, мына асмандагы булутка чейин тиреп калса күнөөң. Ошодон кийин дагы эгерде сен менен кечирим сурасаң, күнөөңдү кечирип салам дейт. Карачы. Кечирүүчү зат Алла, Алланын аты Гафур, Алланын аты Гаффар, Алланын аты Афу. Кечирүүчү зат Алла. Кечиргенди жакшы көрүүчү зат. Алла суралганды жакшы көрөт. Жараткан Алла суралганды жакшы көрөт. "Я ибн Адам, иннака лау атайтани би курабил ард хатая, сумма лакитани ла тушрик бихи шей'a, ла атайтука би курабиха магфирatan." Адам баласы, эгерде сен жер бетин толтуруп күнөө алып келсең мага, ушундай абалда жолуксаң, мага эч бир нерсени ширк келтирбей, бирөөнү шерик кылып кошпой, угуп ал, жер бетин толтуруп кечирим менен сага барам дейт Алла таала. Жер бетинден Алла таала күнөөңө жер бетин толтуруп кечирим берем сага дейт. Карачы. Бул жараткан Алла субханаху ва тааланын мээрими, Алланын райымы чексиз. Жараткан Алла пендени күтөт, пенде кечирим сурайбы экен. Качан пенде кечирим сурайбы, Алла күтөт, ушуну жакшы көрөт. Дуанын кабыл болушунун себептери бар тугандар. Дуа кабыл болбой калгандын да себептери бар. Ошон үчүн кабыл болуусунун себептеринин эң бишти, эң күчтүүсү худурул калб деп коет. Жүрөктү ойготойлу да. Тилибиз менен бир нерсени сурап атабыз, мээбизде жүрөгүбүз башка жакта ойноп жүрсө, жайлоолоп кыдырлап, ал дуа эмес. Жүрөктү бар кылайлы. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инналлаха ла якбалу дуаан мин калбин гафилин лахин."
Allah Taala bekapar жүректен çıkan duanı kabul kılbaydı. Bekapar, koş göngül burbagan, vнимание koyup algan, anday жүректен çıkan duanı kabul kılbaydı dep koygan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oşun üçün tuğandar, hudurul kalb ve racaul icaba, duanın kabul bolsun, tolluk ümit bolsun deyip, ümit bolsun. En birincisi Allah Teala'dan geçirim soradı. İstiğfar degen talabul mağfira. Bu ne degen? Vikayete şerril dunub ma'a sitriha. Uşunun atı mağfira de koy. Günahını geçirim. Geçirim degen ne o? Geçirim degen ne dese? Allahu Akbar. Günahının jamandığından sakto, anı jaşıruu menen birgelikte. Жақсы уалыңыз, мәні беріңіз. Allah'dan biz geçirim sorap atабыз. Ya Allah geçirip koy depçi. Ne degen? Her bir adam günah körmüş. Barımızda günah var. Oşol günahınçı kesepeti var. Oşol günahının jamandığı var. Oşol günahının jamandığından saktığını Allah'dan sorağanın uşunun atı geçirimdülük deydi. Vikayete şerriz dunub, vikayete şerriz dunub ma'a sitriha. Jönele oşondan jamandığına saktap koyboy, al ayıbыңды ешкімге көрсетпей koydu Allah Taala. Jaşırıp koydu. Mına uşunun atı geçirimdүүлük deydi. Jaratkan Allah'dan soraydı, ya Allah, kança günahım bolsa oşonun jamandığına meni sakta. Dünyada dağı, kabırda dağı, ahirette dağı. Oşonun jamandığına meni sakta. Jana men ayıbımды jaşırıp koy. Adamdan zattın aldığında şermende kılva. Adam zattın aldığında şermende kılva. Özgöçө duanın kabul bolgon uçurları var. Farız namazlardan keyin duanın kabul bolgon özgöçө uçurları var. Ramazan ayda duanın özgöçө kabul bolgon uçurları var. Tahajjudda, Qiyamul Layl, Hatim Kur'an'da. Mına bugün Kuda kalasa Hatim Kur'an. Kur'an'ды baştan ayağına çeyin okup bitkenden keyin dua 100 kabul bolot. Şektenmeyle, gümensüremeyle, yüreğinizde oygotoylu, Allah'dan ümit kılaylı. Jaratkan Allah Teala'dan soranaylı. Allah'ım bizdi barımızdı mustajabı davatlardan kılsın. Mustajabı davat degen mınday. Duaları kabul bolgondordun kişilerin katarına koş. Allah'tan dua kılaylı. Allahümme cealni min mustajabı davat. Ya Allah meni duaları kabul bolgondordan kıl. Ya Allah meni duaları kabul bolgondordan kıl dep bizning dualarımızda bir burçunda uşu söz boluş gerek. Uşu tilek boluş gerek. Dualarında ya Allah meni baktısız kılva, meni ümitsiz kılva, meni kor kılva, duam kabul. Gede uğu alınız. Duanın tesiri 40 yıldan keyin çıkadi. Bu paygambarların okuyalarına. Biz oylap atabız, bugün kıldık ele, bugün sırası ele bola kalış gerek. Tokto, şaşırma. Gede dua bugün bolbosa ertege 1 yıldan 5 yıl, 10 yıl, bura anıgı sözsüz çıkadi. Mümkün jaşooңда, mümkün tiyakta, al однозначно bola turgan nerse. Жақшылыкка дагы, жамандыкка дагы. Allah Subhanahu wa Ta'ala barımızdı mustajabı davat duaları kabul bolgondordan kılsın. Hatımdaki elhamdülillah hatım Kur'an bolup otup Kur'an-ı Kerim'di maşallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala uşunun berekesinden bardık tileklerimizni dualarımızı kabul kılsın. Allah'ım elhamdülillah birimizni dağı ümitsiz kaytarıbasın. Barımız çoğun ümit menen geldik. Çoğun ümit menen oruza karma otabız. Çoğun ümit menen taravide okup otabız. Jaratkan Allah'ım barımızdı iki dünyamızdı abad kılsın. Ve ahiru da'vana anilhamdülillah.